Jedan savjet, jedna izreka koju sam nažalost ja dosta kasno shvatio, iako je često ponavljam, a ona kaže: dobra ponuda podnosi lošu reklamu. Dobra reklama loše ponude će doprinijeti da propadnete brže. I 10 godina svoga poduzetničkog života sam se trudio i fokusirao 80% svoje energije i svoga vremena i novaca da bi kreirao što bolju reklamu. I onda sam se mislio, zašto nema ljudi koji se vraćaju, zašto nema ljudi na koje ne moram trošiti pare da dođem do njih, nego me ljudi poznaju, već su nešto isprobali, zašto ne kupuju ponovo? Zbog ponude. Danas, x godina kasnije, sam svjestan da 80% vremena, energije, novaca i truda trebate uložiti u svoju ponudu, dakle u ono što prodajete, kako bi ono bilo interesantnije publici, a 20% vremena vam je dovoljno da kreirate dobru reklamu ili prilično dobru reklamu za dobar proizvod i da imate kupce koji konstantno se vraćaju i kupuju od vas.